okutondoza okukoza urukorwa mu mashomero 55 ga primary hamwe ni 15 ga senior muri Nyabushozi okwebembirwa mu ishengero wa Nyabushozi nukoreka ngo amashomero gono mu ishaza rya Nyabushozi gagwire gasya henkomo ekiresereho kwatwaho mbebembezi nyica kare rwa kabiri aba secondary timakora wakimanyire twetengwa kashwa nabo ntuza kwandika nabo agreement turukwenda mushomesa uba noruga photopotro uba mushenyi uba ijo muri Nyabushozi omwaka gumwe ogwa kabiri ogwa kashatu tugera kasigure waheri so tukasamisha abana batanu twakora fasigure twakora second grade ishatu na third grade na fourth grade twaza mu performance ya haruguru kuko nanjye bashomera nore bangu tugarikira inyuma mu ntunga babashomesa hamwe n'abakuru b'amashomero nubagera ngo umwuga gwabo bagukozire konka hine bitari jombeji arabemeza bayibarwaho mutuyambe tubona amashanyarazi gari mu primary ubundi hahi nawe kwenda kutuyamba amasoja ngo wiring ne yanyu katurete polo nyo kana muzaho polo waja miliyoni zibiri imwabi no bushonazi bw'umukono mu education iwe yirebi kuri teacher uri muzigire uri umwana uri MP uri chairman CCD uri second chief umurimo gwokozire nubwo aba bariyo nubatinatina suruzo bwo kwija kubingwa habwo gukora kubi nubagera ngo nubakorera mu mbere gumere kandi mbera teborobire nitutunga hati tutungire miliyoni 10 eza dede umwaka mwana kandi nizo tukubandi kozesa miliyoni 10 ezo nitwihaho 10% tujikozesa mu data collection 10% eco investment service Weko yakwate ngo noja munoza kutera umushomesa ati noja kuteka ngo umwana naza kushibwa ati shuma umwana naza kugira hata bayongera kugira bani bokwenda kutera ubwa hati Nyabushozi kwasura umwanya gwa 3 mu Uganda yona ombubuze bihereze kushohora gasha kwa Sandeke William.